رادیویا دنگی گله جناوندان و چیان رادیو دنگی گلدن باشکودارین هجا ایرو ده چلی 2025 اینیلی بروکسل ساعت 12 لامده 14 امن و چیان و روژه پیشکش بکن نپیشی چند سر نو چین من مالباتان جو بود ایتناره برا پوسر لیدان کرن اندام کمیتیره برا پیکی که مراد کارایلان پرسین آنکه درسوان اونر خاندنین گرین کرن دیلاین کردستانه جبجه و هوایی و لداگر کرن خستن داری نافچانه سیناب کنیسه هاته دست سر کرن دم پارتی به داخویانی که گوت اقتدار devji pratik خوی در به کار برناده فرانسای گوت ام دیندار قصدنه دوباره دم باشکودارین هجم دست به برفرهیان و چین خودی کن مالباتان جبود ایتنا ریبراپو سرلدان کرن برای ریبراپو محمد اوجالان اواسی و مازوم دینچ به داخواز هفدیتنه سرل سردوزگری کماره بورسای و مدیریت گرتکا امرالیتان به همان رنگ خوشکا عمر هایری کنار امینه کنار برای حاملی یلدرم پولاد یلدرم و خوشکا ویسا اکتاش ملی هچتینجی به داخواز هفدیتنه سرل سردوزگری و مدیریت گرتکا هیدان سرلدان مالباتان و پارزیران آجبو هفدیتنه بر ریک و پیک ته آستن کرن اندام کمیته رو برا PKK مراد Karayılan ده پیوینا آن فده نرخاندنین گلکه گرینگ کرن Karayılan آن زمان کوره برا پو tercihen gele kurt diyar kiriye u gud eğer hüm brengeke jerezi nezive ke bibin u bi taktiken şere teybet dışarıda ısrar bikin hüne vunda bikin اندام کمیته ریوبر آپک که مراد خارایلان دخویا کرن که هولدان ریبر پو چارچوبه چارەسەری یا که رابر کریه خودی گرینگیه که مزنه هفدیتنین پیک هاتن جبو مگرینگن MVP واجوه جنیز ود شوپینن ریبر پو 32 سالن داوی جبو چارەسەری سیاسی دموکراتیکا پرسا کورت گلکی هولدا ریبر پو هری داوی دخوازه جبو چارەسەری هولدان که دن بکه ام دبینین که اف جی هولدان که گرینگه هفدیتنین هیئتا دم پارتی پر به قیمت و هیجانه ما به آوایی که فرمی را گاند که امیل پشتی و پواجوی بن که جالی ریبراپو و هاتیه پیشخستن تفگر آمه هتا داوی دلسوز ریبراپوی و باوریه که بداوی جیده که قارایلان هلوستا دا سلاتاریا لترکی جی و هاشی رو وده که زلاله که اف پرسکریکا گرینگ دیروکی و جواکی به نزیکاتین یکالی چارەسەر نابه هتان هاجالی دولت و دستلاتاری و سینیال پیواجوی کنو خویا ناکن برواجی هر روش گفن تنکرن دخون و قالا شیدت دکن اف ناکوکیه افهم دکن که رایدارن دولت لی امرالی بریبرا پورا هن هفدیتن کرنه لهتان ها باوایی که فرمی دستلات خودی لوه در نکتیه دفج هلوست کارنی بردن هلوست و گوتنین ریل بر فکاران ودکن لحوله هنه Karayılan لسر زمان دستلات و چاپمانی و بکارتینه جی و هاگوت زمان هیه چاپمانی به تایبتیجی سازین لگوری AKP وشانه دکن تنی نه به جهره ده همان دمیده نزیکاتیه که پروفاکاتیفه اف زمان هولدان چارەسەری بیواته و تنه دکه نه چارەسەری هلوستا شرخواز نشانده ده اف زمان دجمناهی سردکه بناسین سوسرت قتیل ببک که هیجی جبور ریبرتیه ما بکارتینن نتن زمان سور کرنه ده همان دمیده لهمبر ایراده گل ما به حرمتیه که اف تنه حسباندن ایراده گل کرد او حقارتا لدیجویه ریبرا پو نکسه که او نونر گل کی کمناره جبرویه که هر نزیکاتیال ریبرا پو نزیکاتیال گل مایه هلوستن جهکرنا ریبرتی تفگر و گل کرد پولیتیکا و زمان شر تایبتن جخوا جبر که دزانن گلمپریا گل کرد لپشته نهاد چن جم ریبراپو لملکی نشار مانه لدری ریبراپو بخن و حتی بچن برلینگیوی لجالیه که دم وجی زمانه که تجه حقارت بکارتینن کارایلان لسر پرسا گفن شف فاشیستایی پردوانجی و هاد بیجه Tayyip Erdoğan da beje an ve çekin xwe dayının an jî wê bi çekên xwe bên binax kirin. Baş e qeyna pirsin heke ev hêza te heye te çima heya niha nekir.
Devê beriya her tiştî Recep Tayyip Erdoğan baweriya bi raporên mubalaxakirî neynin û vê yekê zanibe. Em civakeke mirovan abirûmet û şerefin ku ji bo doza xwe bawer dikin her cûre fedakariyê bikin. Me weka apojiyan tu carî li ber ti gefan serî netewand û em ê netebînin. Li heke hevildanên dîrokî û bi nirxên rêberapo bersiv bibînin em ê jî amade bin ku li gorî ruhê pêvajoyê tev bigerin. Li nav çavên her kesê di nere û dibêje bêçawa me dixende xande binax kir em ê niha jî wê bikin. Li vê derê xwedî derketina li zalimtiya herî mezina dîrokî ya li Cizîrê heye. Çi bû li Cizîrê? Ti kes li xendexan nehat binax kirin. Li wan jêrzemînan benzîn rijandin ser mirovên birîndar û şevitandin. Yek ji hovîtiyên sedsala 21 hat nîşandan. Li ti deverê me nebîstiye ku mirov bawayekî zindî bi benzînê hatibin şevitandin. Lêvana ev yek kir, niha jî xwedî li vê yekê derdikevin. Endamê Komîteya Rêvebira PKK Murat Xarayîlan pirsa gel û helwesteka çareserî ya AKP holê heye û bersivan. Divê rayedarên dewleta Tirk vê yekê zanibin ku gelê Kurd baweriya bi dewleta Tirk nayîne. Ji ber vê yekê pêşî pêwîstî bi gavên zêdekirina baweriyê heye. Divê dewlet gavên pratîkî bavêje. Hê jî tecîsta li dijî rêberapo dewam dike. Hê jî êrişên leşkerî û hewayî rojane dewam dikin. Zext û girtina li dijî gelê me didome. Li Rojava tam rewşa şer heye û bi israr dixwazin vê bidomînin. Yani de polîtîkaya şîddet û tunekirinê de tu guhertineke piçûk jî nîne. Rewşa girtiyên nexweş û temenên mezin heye. Lê ji eniya AKP ti deng nîne. Gelo mirov dikare ji vê re bibêje niyeta baş û nêzîkatiya ji bo çareseriyê. Bi vî şeklî ti pêvajo pêş nakeve. Li ku derê hatiye dîtin ku bi şer û gefan aştî pêk hatiye. Pêlêgodarên hêja berdewamiya hevpeyvîna endamê Komîteya Rêvebera PKK Murat Karayılan hene em ê bi we re parve bikin. Têkildarê êriş û gefên dewleta Tirk ên ser Rojavayê Kurdistanê jî endamê Komîteya Rêvebera PKK Murat Karayılan bersiv dide û dibêje ti serkeftina sê moyê li holê nîne qabiliyeta wê ya li hemberî qesedê şer bike jî nîne kerem bikin. Endamê Komîteya Rêvebera PKK Murat Xarayîlan pêşî balkişan ser zimanê şerê taybetê dewleta Tirk û çepemeniya wê ya li têkildarî bikaranîna navê PKK wiha got. Li vê derê pirsgirêka ku PKK dixin pirsgirêk heye. Naxwe PKK çûye wir, nêzî 2000 şehîd û ew xwast jî birîndar dane û paşê jî ji wir vekişiye. Di rewşa heyî de heke hin birîndar gazî û mirovê xwe li wir hebin ev nayê wateya ku PKK li wir e. Endamê Komîteya Rêvebera PKK de zîşan kir ku wê dewleta Tirk nikare bi heremên xwe sertêne bike û wiha got. Komên çete û çapemeniya Tirk hewildan ji rewşa li Til Rifat û Minbiçê derketî holê serketinekê biafirînin. Lê bi qasî tê dîtin tiştekî welê nîne. Ji ber ku ev koma navê Sem Ewlê kirine talanker, diz û randxure. Nikare qesedê têk bibe. Ev nedixilasa qesedê de ye. Di rewşa heyî de ti hêznîne ku qesedê têk bibe. Şerê meha dawî li Xere Qozax Tişrin û Derhafîrê jî ev yek nîşanda. Murat Xarayîlan diyar kir ku dewleta Tirk bi piştgiriya teknîka şera bejayî û hewayî ya komên çete hewilda Xere Qozax û bendava Tişrinê dagir bike û wiha got. Li wir dewleta Tirk şer dike, ev koordîne dike, bi rêve dibe û plan dike. Hê jî li wir qesede hakîmiyeta qesedê heye û êrişan bi paş ve dişkînin. Li gorî plana 27 mijdarê ya esasî ew bû ku heteşê wê hele bigirta û paşê berê xwe bidane hemayê. Hêzên Semawê yên dewleta Tirk jî wê pêşî berê xwe bidana Til Rifet, Minbiç û paşê Kobanê, Tebqa, Reqa, Dêrazorê. Yanî wê tasfiyekirina herêmên rêveberiya Xweser pêk bianyana. Heteşê xwe gihand heta Şamê lê hêza jê re dibêjin Semew li Xere Qozax û Tişrinê terpilî. Niha plana dewleta Tirk li Xere Qozax û Tişrinê xitimî û vê yekê ji raya giştî vedişêrin. Endamê Komîteya Rêvebera PKK di vî warî de balkişan ser amadekariyên hêzên YPG, YPJ û Xesedê û giringiya Pergala Bin Erdê. Belê, bi biryara xwe ji Minbiç û Til Rifetê derketin. Lê bawer nakim ji deverek din derkevin. Dibe ku artêşa Tirk bikeve devrê û êrişî Kobanê bike. Lê bi êrişê re wê şer 3 salan dewam bike.
وکمیناک بنیرن لزاپه ده تونلین 300 متروی ده اف 3 سالن شر دوام دکه. گلو لدورین وکا کوبان و قامشلو لتونلین به 3 کیلومتر و 3 سالان شر نکاره بکرن. البت دکاره شر بکرن. مراد خرایلان هری داوی گفن تایپ اردوغان این ام کل ما خواه ای حسنی لیخن و بسینن ببیر خست و او ورسفدا. دوی او یک بیزانین که کردان ایدی ربازا خواه شر پیش خستنه. هم شر بنرده هم جی شر پاراستنا هوایی پیش خستنه. کل ما تای حسنی ولور وره پلچکاندن. ایدی او کاروان چو تنی هونجی تکنیک فهم ناکن. کرجی فهم دکن و پیش دخن. کرد ایدیش سیاست دیپلوماسی هنر لشکری فهم دکن. ایدی دما گوتنین امل هر دوره بخن و قر بکن چو قدیا. بلگودارن هیجا نرخاندنا اندام کمیته رهبر PKK مراد کرایلان هینا بردوامی هی گلکی برفره مج آنفه گرتیه و بش ما آماده کریه نهاجی بشات کو گوتنن لسر مجارین وکی گوتنن تفگر آزادی کردستانی دی پیواجوک زحمت دیه و جبر و مجبور دیمینه کو چک دینجی برسف دیده و وها دی بیجه کرم بکن هکیوک وانگوتی تفگر آزادی کردستان در روش و دمک زحمت بویا پیوستی بتشتکی ولی چوینا چم ریبرا پو ندیدیتن در روش که ولی ده به تو آوایی لدری ریبرا پو ندخستن زلالا که هز و ایراده تکوشینا مهیه و ده دیار کرنا پروژه ترکیه ده اکتور سرکیه جبوویه که تخواستن که ریل بر هن پیشکتنان بیوکرن هری داوی تایپ اردوغان و وزیری ویه ده بناوه کار در و ده جگوتن خلق لوان تنگ دبه دم لرخصن تنگ بو و ده دمک کنده خلاص ببن و جهول رابن لی راستی تام برو واجیوه که ام ده سردم کبولی دنه که جهر دم زیده ترین نزی سرکتنه و انجام گرتنه نه هکه لبستای سی روژان شرک دوام بکه لور اندام کمیته میا ناوندی شهید ببه هر وها هکه هیجی لرخ اندام کمیته میا ناوندی اندام کنسای میا فرمانداری لور سینیورن ترگی بن و هزا میا گریلا خواه بچپر کربه هون نکارن بیجن معف تفگر تنکریه وکی دن هر سال گلک چالاکی پیکتین و شرد خومه جبرویه که لباکور کردستان یان دناوا سینیورن ترگی ده روشک شرهیه سالانه به 10,000 جاری اپراسیون تین کرن. یا هری بالکش و دوی مروف جه دوری چاونکه جی پروژه داگرکری یا لحرم پاراستن ین مدیا یعنی باشور کردستان یکو اف 4 سالن دودومه. او یک به پشکریا ناتو پدکه و دولت عراق پیکته. آرمانجا وی پروژه او بو که مده 2 مهانده بکدینن و حرم پاراستن ین مدیا جوله راکه. لی اف 4 سالن هیجی گلی زاپه ندیتنه. اف برواجی کرنا راستیه دبه که اف کس یاشار گولر جرهوه برین خوره راپور این بوی رنگی پیشکش کربن لیک جوانجی نراسته دوه مروف جوان بپرسه چاوا کلید گرتنه وان خواست لنافبر آمدیه و دیرالو که به پشکریا پدکه و عراقی بر به خونتارنگره بهار و خطک ریچه بکن لی بسر نکتن برخودانا گریلا یا به همپا چالاکین جبجایی و هوایی ریل بروی آرمان جوان گرد دوی تواهی رای گشتی و گلی موی که زانه بکو آرتشا ترک تاوی بکارانین هر جور تکنیک نکاره گلی زاپه کنترول بکه. تهزه که دولتا ترک نهاتیه سراوا زاپه دستو پیه وان لفه آوه نکتیه. شکفت پارلمنتوی که کامپ مین اساسی لورن و گره جودویه به تواهی لسر گلی زاپه حکیمه ده کنترولا گیری لدایه. گلی زاپه ده دست مدایه و هزین ملوه هرمینه. ارتشا ترکف 4 سالن نکاری هزین مجبور در بخه و بکوه گلی. هکه برواجی وی که ایداد کن بلاوان اندامن شر تایبتین کنج روشنموانی لوان کرنه و دبن هر دوره بلابینن سر آوازاپه. لی نکارن جبر که او در ند کنترول ارتشا ترک دنه. نهال متینا زاب آواشون و خاکور که هزین گریلا لبرخواددن و شر لوان دوران دومه. به سالانه دویمین مزنترین ارتشا ناتوی تکنیک هری مدرن آسردم بکارتینن. لیف 4 سالن نکارن گریلاین PKK جبر درخینن. روش اوه و چاوا دبه بیدا کرن که PKK دوار لشکری ده خلص بویه. PKK نها جوان ایها و سیها ین شب روشبست نیوان ددن را چاره دید. خواگهاندوی آسته که پرگالا پاراستن هوایی به دست بخه. حتی نها گلک آکسونگور آکنجی بایرکتار تبد دو و آنکا هاتن خستن.
او وزیر پاراستن چمایی که تنجی اطراف ناکه درکه و پیشبری رایا گشتی و بیجه او خاص ایها و سیها ما خستن خواره حکت ویرک بی درکه و ویکی راگینه ها دیمن لحولینه تو نکاره سر راستیان بنخومینه هزین لشکریین پکه که به تجربه لقادا شر شارزاتی و سرکتنا ایرو خواگاندن و آستیکو ایریشن به تکنیک ین دولتا ترک دنگه بکن امنها خوادی به هزا تکنولوژی کن که لهدف تکلدارین دولتا ترک لطفایی باکور کردستان حتی به دریا سپی و آناتولیا هندورین بخن حکم هتان ها اف نکره به سدم خوهنه لحکه اوجه بکه امی ویجی بکن ام خادی به آستینه که لگلک رافینین پروجور هدف برفره این اکونومیک و لشکری بخن درفت این تکنیکی ده دست مده هنه ام به دانایان داخفن و پروپاگاندای هشک ناکن اندام کمیته ریوبرا پکه که مراد خارایلان ده داوی ده جی پرسا گلوجی کردان ده دیزاینانو ده هیا جی اوها به داوی کر ایدینا با کدوه دیزاینانو ده کرد جیه نگرن پیشکتنا اساسی دوه نقطه ایده تقاضا کو و اف گل یک جگلین هری کونار ای هرم د دیزاین انو د جیه بگره دولت ترک جبر وی که فکرین مزندکه سده ماترس اساسی اوه اول دوه مجاره ده خطه کو ریبرا پولسر پیواجوی پیش بخجی هیه ریبرتی لسر خطه خشک و براتیا گلین کرد و ترک دخوازه چاره سری پیش بخه لیلجی برسوه که ارینی را دبن به گف و ریبازین سابوته کار برسو ددن وکه پکه که گلک رین پرمزن لی پیشیامه هنه دولتا ترک جیوه که دزانه و جرایا گشتی و دشیره جبر که بوه که دزانن پیوشتی پیدیتین ایزولاسیونا او زیدتری 4 سالن لی ایمرالی دومینه ده آسته ده سست بکن ریبرا پو هم جبو ترکیه هم جبو پرسکره که نهرم کلیده که ترکیه یان و بره خبده و چاره سریه یان جبه بویرن لدر و دخومن و نبدل خوشی به قبول دکه بلگودارین هیجا برفرهیا نرخاندنا اندام کمیته ریوبرا PKK مراد کرایلان da ANF'de heye beşin girink me jboy ve amade kir u me parvekir anahajem benuçien khoyende berdoğan bike navenda ragandun çepemenya HPG tekildari şerri çayın Kurdistan'ın da xuyani da HPG ragand gu gerleyen je havayı u bejahi de tarteşatır kada gekeranda u evagahi parvekiren bence çileyle kada berxwedan ya golka kule herema metinaye yekini haşit ahimuş bu amurin havayı le koneke پیستا هلیکوپتران خستن ده چالاکی ده کنه داگیرکران به تمامی حتیم های کرن هفته چلی جیر هرما شید دل آروژاوای زاپی داگیرکرین قادا برخویدان یا گیری آمیدی ده هدف یکینی شید آخر موشته بون لورجی کنتینر که ارتشاتر تیوی آلیون تیده حتیم های کرن هفته چلی داگیرکرین قادا برخویدان یا گیری آمیدی جبون هدف چکنگران انگریلا نه چلی گیرلیان ندیج داگیرکرین لوی قاده دیسا چالاکی کرن ده انجام de dagirkerek birindar bu derp çekeke doçka xistim heman roji gerilan netice dagirkerin qada berxwedan agire bahar çalakeke sekvani kirin leverji dagirkerek hate ceza kirin leherema xakur keji çalaken gerila hebun haftone heçele gerlayan du caran bıçeken giran derp dagirkerin qada berxwedan agire meskeneda lencamavan çalaken de dagirkeran ne çarma qademe ki paş vepçim Navend ragandun çepemeniya HPG leser erişen devlet atrika dagir kerji bagahidan. Drabera şeşun heçleyde tünele şer enqada berxwedan ya şelazi giri FM u giri Ahmediye 19 caran bitaqameni qada xakiri se caran ji bi drone bombe lwan barkiri hatem bombe barakirin her waha Dnabera van rojande li xakur ke qadem berxwedan ye berbizine giri şehit havar giri şehit zinar u şehit şerif لگاره قادم دشتا کافیا گری درشی زفکی هفت طباخی و مجی لهرما شید دل آروژاوای زاپی قادم برخودان یه گری جودی FM و بهار لمتینا جی قادا برخودان یا سر متینا جاره که بگشتی 28 جاران بالافر شهر هات بمب باران کرد
دم پارتی اقتدار devji pratikên xwe yên darbekar Bernade hevşaritara Akdeniz Nizam Mersinê Hoşyar Sarı Yıldız û Nuriye Arslan û çar endamên meclisa şaredarî îro di serdegirtina malan de hatin çavkirin. Li şaredarî jî lêgerîn dewam dike. Dem partiyê têkildarê mijarî daxuyanekê nivîskî da wiha got. İktidara AKP devji pratikên xwe yên darbekar a li dijî îradeya gel Bernade. Di saetên serê de hevşaredarên Akdenizê û çar endamên me yên meclisa şaredarî hatin çavkirin. Tê gotin ku lêpirsîna weke hînce da binçavkirin û qayyum hatiye nîşandan di sala 2024 da hatiye vekirin. Ev êriş pratikên înkarê yên derbakar ên li dijî îradeya gelin. İktidar tahmîl îradeya Kurdan nake. Lê çi bike jî mehkûmek û têkçûneke mezin bixwe. Em ê li her derê li dijî vê fereseta qayyum perest bisekinin û îradeya gelê xwe biparêzin. Hukuknaz Ercan Kanar got weke Mandela divê ji bo Birêz Abdullah Öcalan ji mercên weke werin pêkanîn. Ji parêzên rêber Abdullah Öcalan Ercan Kanar diyar kir ku ji bo müzakereyên li İmraliyê bi awayekê baş bimeşin divê demil dest têcît werê rakirin. Piştre jî di qanûnê de sererastkirin çê bibe weke Nelson Mandela ji bo Birêz Abdullah Öcalan jî merc bên afirandin û bêberdan. Bahçeli bi daxuyaniyên xwe de polîtikaya têcîtê qebûl kir. Erdoğan ji piştgirî da daxuyaniyên Bahçelî. Desthilatariya AKP li ser pirsên Komîteya Wezîran a Konseya Awropa îta kir ku têcît tune lê niha xwe derewîn derxistin. Êdî eşkere bûye ku cezayên dîsîplînê keyfîne divê hevdîtina malbat û parêzeran demil dest pê bike. Parêzer Kanar anîzima ku hevdîtina şandeya Adem Partiyê bi Abdullah Öcalan re girîng e û got dewlet xwedî projeyeke zelal nîne. Şertê yekemîn ew e ku Birêz Abdullah Öcalan were berdan. Şertê duyemîn jî ew e ku mafê perwerdeya bi zimanê dayîkê ve qebûl kirin. Eger têcît û tayînkirina qayyûman operasyona qirkirinê dewam bikin ke ji gotinên raydarên desthilatdarî bawer nake. Divê qanûn bêne guhertinin di serî de Birêz Abdullah Öcalan û hemû girtiyên siyasî bên berdan. Parêzer Kanar herî dawî got çareserkirina meseleya Kurd ne hêsane. Ji bo vê jî divê saziyên demokratîk rêxistinê maf û hukûqê û sendîka bi berpirsiyarî tevî bigerin. Ji bona wê jî divê hemû sazî û ji bo rakirina têcîtê ji bo azadiya Birêz Abdullah Öcalan û guhertinên qanûnî têkevin nava hevdanan de. Meclisa gela taxa cudî ya bajarê Qamişlo di çarçoya seferberiya ji bo piştgiriya qesedê YPG û YPJ'de di bin sîwana HPC'de avakena 5 taburan ragihand kerem bikin. Ember şoreş û destketiyên Bakur Rojhilatê Sûriyê ku dikeva 15 saliya xwe êrişên dewleta Türk û çeteyên wê berdewamin. Weke gelê Bakur Rojhilatê Sûrî bi pêşengiya qesedê berxwedana ku em dimeşînin têkoşîna ku em berdêlên mezin didin ji bo parastina van destkeftiyên hêja em wekî diyar dikin vîna xwe vê daxuyaniyê didin. Li hember dagirkeriya Daeş û dewleta Tirk û qaşo ertêşa netewî ya Sûrî ku bi hezaran çeteyên wê yên hov tên meşandin li hemberî wê em silav dikin. Her wiha me jî biryar da ku bi rihê gelê şoreşgerî em li kêlika şoreşgerên xwe berdixwedêrên xwe bisekinin û bi awakî aktiv tevlî pêvajoyê bibin. Bi şiyariya ku dê her gund tax bajar û kolanan da em xwe rêxistin bikin û destkeftiyên xwe yên şoreşê bigihînin serkeftiyên demokratîk mafên azadiyê wek taxa cudî em didin sîwana hebecê de taborên xwe yê parastinê ava dikin û ji raya giştî ra radigihînin. Di dawiyê de em didin diyar kirin ku her di parastina û her der tişrîna em xwe diparêzin û dagirkeriyê têk dibin. Her bijî berxwedana qesedê, her bijî YPG, her bijî berxwedana YPG nehê mehayekê 2025. Jî berxwedana qesedê.
Mesajına Suriye civneke li şamil darxis mesajına Suriye civneke şevri bina ve rolajnan da konağı de bedel Şam'ı organize kirdi. Seride mesajına Suriye u stratejiya kare ve hadi penase kirin. Pişe beştaran Nerine par ve gir o giringi bu xurtkerna rolajnan da qada siyasi u cihim bu yer dayin ededa. Beştaran diyar kirku ve civin hevditiren uha zedetir beben o her iki mehe careke vere darxistin da ku tecrübe mesajına Suriye li seraser Suriye vere pekani. Davuya civin edecinan peşniyar kirku ev civin ve civin amadekar alı darxisina konferans ajran agişti jibu tevahi jinen Suriye. Diveli Suriye mafegele Kurt vere parastan nuguri daxuyane niviske haragi andına seruke yeneke bafıl Celal Talabani li Bağdayı bi serukomara Irak'a Latif Cemal Reşit Recibiya. Dicivine de giringiya aramiya Suriye u ruşrata navin hat gutu beşkirir. Seruke yeneke gut dive mafe hemu aliyan li Suriye bi teybeti mafengele Kurt ben parastan bu parasına aramaya ruşrata navin ji giringe ku emligel hev peymanen xwe hemaheng u hevkarbin. Amerika, Britanya u Valatên Yekîtî Avrupayê ji bu parastina kemarên Sûriyê li hev kirin. Wezîrê Karê Derve ya Amerikayê Anton Blinken divan rojên dawî de ên wezîfeya xwe de hew dide tevî Valatên Yekîtî Avrupayê Sûriyeyê dîzayn bike. Anton Blinken ji bu vê babatê duh li Romayê tevlî hevkarên xwe yên yekîtiya civîn li darxistin. Di encamê civînê de hat qebûl kirin ku dewleta Tirk êrişî Rojava bike ve istikrara herêmê xira bibe. Anton Tajan ji bo wan teşwîqî ve guhestina siyasî bike îroj serdana rêveberiya Sûriyeyê dike. Wezîrê Karê Derve İtalyayê Anton Tajan beriya biçe Sûriyê dest şankirî bû ku ev Sûriyeke bi istikrar û yekpare dixwazin. Yekîtiya Avrupayê hesab dike eger rêveberiya Şamê xwe veguhezîne ve cezayên li dijî Şamê rakin. Li ser babatê berdevke Wezareta Karên Derve ya Amerikayê Matem Miller bank kir ku rûmetê bidin mafê mirovan ên hemû komên li Sûriyê û ji bo wan huquqa insaniya nav netewî û xebitandin. Di navbera 13 salên şerê navxweyî Sûriyê Kurdan hewdan herêmên xwe biparêzin û ji bo vê yekê jî gelek berdel din. Piştî destwerdana rêveberiya Sûriye dewleta Tirk gefên li Sûriye Rojava zêde dike. Hem şefê faşîst Tayyip Erdoğan hem jî wezîrê wî ya Karê Derve Hakan Fidan daxuyaniyan didin dibêjin eger Kurd li Sûriye destkeftiyan bidestxin em ê herêmên wan dagir bikin. Wezîrê Karê Derve ya Amerikaya Anton Blinken piştî civîna li ser Sûriyê dest şankirî bû ku mafê Kurdan jî heye di avakirina Sûriyê cih bigire. Anton Blinken pêre jî got em naxwazin dewleta Tirk êrişî Rojava bike ji bo çareseriyê em pêşniyar dikin ku şervanên biyanî ji Sûriye vekişin pevçûneke li Rojava ve bi kêrî tu aliyan neyê. Wezîrê Amerîkayê pêre jî destşankirî bû ku ew hewl didin dewleta Tirk ji tevgerek pêkan a li dijî Rojava vegerînin. Li dijî gefên li ser herêmên Kurdan daxuyaniyeke ji Fransayê jî hat. Berdevke Wezareta Karê Derve ya Fransayê Christophe Luman bersiv da pirsa Ajansa Anadolu'ya ya dewleta Tirk a li ser Qesedê. Christophe Luman gotinên serokkomar Emmanuel Macron anî bîrê û got wekî ku serokkomarê me jî dibêje haya me ji deynê me yê hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê û şervanên azadiyê heye. Di salên dijwar de wan li gel me li dijî terora Daişê şer kirin. Em dizanin niha jî em deyindarê wanin. Belê godan jemen û çênîr û pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.